Kajingnya pulih ya ke kitab Daniel, kawai hadin kawai kelenong, ni ai kublai bat ni priang ngubahaya pi baro, ha ka keteng udis Chris, sya kaneka channel Kasi Gospel Media. Hashwa bangane Sam. Bani pulilang bat pi ya ke kitab Daniel, kawai hadin kawai kelenong. Bat ki benta ki ban kong baar balai bat terter ngakwa ban kren shwa ya kani kamat kadau ke jingklon jong ke hima Israel ban tip ya ke history nadu menu ki Israel kiladon la ke jong ke hima lani la ki jong kisim long bah kisni jong Samuel obalong unoi tulpa jong ublay ki khun Israel kilapan sim nau namar baki i baki wei ki jaj bendriu kidan lagi sim bat kumta terter labu jikemau hake kitab nengkong Samuel kalanong kabapra hakalanong kabakhandai layathu bala thong sim ya wei ubriu ubajrong ubaikan peruta ulong usol Samuel kalanong kabaar kayathu hadin ke jingyap jong usim sol la thongs imno ya udebet ubah hakarta jong gejinglong kena samla ubala penyap ya uramha kualiat badai hakapo jong udebet ba uda job thma ya ki jebus bat usap long ya kani kanong ba jong ki kum kanong ba jong u lani kanong ba jong ublay ka Jerusalem Samuel kalanong kabasan kadekat kabandriu hadu kabashipo nengkong kisim kalanong kabaar kadekat kawai kadar ketu pau David usen syar hadu kumba saupo teli kisnam nyau teli kisnam ha Hebron balai pulai teli kisnam ha Jerusalem ho David ulalong usim ubaar jong kahima Israel hadin kejingyap jong usim David Solomon ukhun David ula sensyar latib yaw Solomon usim ubastatam ha kaperthai omdan kiwei kisim kibanut banilat thma bat u namar kanam kajingstan bat kaburam kajung kada khrau hadu kata ha kajing sensyar jong Solomon hadu kumba arpo teli kisnam ula tei pin itanat ya ka Jerusalem berkham tam bantai ya ke tempel labu jikemau hake kitab nengkong kisim kalanong kabakhandai bat kedekot kabashpo kabasusi kalong namar kajing mani blithau jong sim Solomon ba ula lenden no ya ublay ubaim bat kajing don haduk kumba shihajar ngut kitengah kiba layalam ya sya kajing mani blithau la David lupa baka hima Israel kan saya pan labu jikemau nengkong kisim ha kalanong kaba katway nengkong kisim kalanong bakat ar kaitu hadin kajingyap jong usim Solomon ki khun Israel kim shem lamon ya ukhun jong Rehobam banlong sim badai hakapol jong baka hima Israel kayapat Rehobam usensyar bat ulalong usim ya ka hima Juda bat Jeroboam kum usim ya ka Israel kabashatay ho ni kong kisim kalanong kabakatway kadekat kabaar phundai hadu laipulai uday ahija unoy thulupa jongblay ubalakran syafhang baka hima Israel kan sayakat arbenta Shibho benta kinlong syate bat arbenta kinlet chate hagani gamap hagani gadur bat ngapen iru ya ki kita naki kharar ki jai Israel ki bleso syaka hima kabasyate bat kahima kabasyati kumbang laong balakat hadu arbenta kanong ba jong kahima kabasyate ki khun Israel kade ka Samaria bat kini kijat ki ba penyeso shipho tuli kilong Ruben, Isakar, Sabulon, Gad, Asher, Dan, Naphtali, Manasseh, Ephraim, bat Simeon
Manase bat Ephraim kidi ki khun jong u Joseph kinong yo banta. Ka hima Israel ka basyathi kanong ba jongka kade ka Jerusalem. Bat artli ki jat ki be solang ka Juda bat Benjamin. Kad ba ka hima laningan ong ka jat Levi kilong hapadeng namar ba kade ka jat jong kilengdo. Ha ka jingsen syar usim asa ki jat Simeon Manase bat Ephraim kila penisok no yaladi sya kahima Juda. Kalkum ke kitab Ar Chronicle kalanong bakhasan kadkhot kabakhandai. Ka Bible ke yathu namar ka jinglenet ki khun Israel ya ublay ya kabanta basyate la ringmrau bala sya penrengkang par syaki jaka bapher hapo ki arpo teli kisnam hakis im Assyria pateng la pateng kum kanuksa upul ni yau balakot utiklak pilesa ubalai abu jikamaru ha ar kisim kalano bakasan kadkot ka ba arpo kundai kumnu ba ula ringmrau ya ki khun Israel kahima kabasyate kumjuru ha ka jiksan sha jong usim Assyria Ushal Manasa ar kisim kalanong kabakat pra kadkot kabakhandai hado kabakat ar kumjuru katkum ka history ha ka jinsya jong sargon uba ar kisim kalanong kabakat pra kadkot kabakat ar kaythu namar ba ki khun Israel kim shem la kaungu ya kaktien utrai ublay jongki Katkum ke kitab Ar kisim kalanong kabakhanyo kadkhot kabanrio. Latip ya kani kadkhot Bible ya kani ka jingja. Hakaktin away the lost tribe of Israel. Namar kisim Assyria. Haba kila job ya kanong ba Samaria ya ki benta ki basyate jong kahima Israel. Ula ringrao ya ki. Ula bu syakijaka keleng-keleng ha kaperthai. Kumbala jer kerteng hangni ha hala ha habor ha goshan bat kumta ki ter jong kisnong met bat kajing penrengkang par yakini ki khun Israel ki basyate nakaway ka jat syakaway ke hima nakaway ke hima syakaway ke hima jong ki benta ki ngentot bapher de halor kani baki khun Israel kim syam lala bani teli bani kenduk biang kum kanuksa ban penduk jaj ya ka jaj benriu khasi lesi ki don kisim ki borunar ki shem ya ki jaj benriu jongi khniat ki bu ha Bangladesh khniat ki bu ha Pakistan khniat ha Afghanistan lani ha China ha Russia hadu ba ngimla syu pania kendu te kisim Assyria kilong ha kata kadur badai ha kani kabenta baki khun Israel hadu menta Kidon ya kata kajing nyale lani kathong belum lang ya ki Israel ki belajar baro. Kakum ke kitab Jeremia kalanong kabakat way kadkhot kabasaw kalanong kabakat ar kadkhot kabakat nyo. Kaktien ke jong blay kakran ya kahima Juda lengba u Jeremia kahima kabasyati. Tokongo ya kaktien jonga batole yaki Katkum ya baro kaba ngala hukum ya pi. Kumta pinlong kibriu jonga pan ngaru ngalong ublay jopi. Henry lada kin om snow kumta tingan ratno ya kata gajat benriu. Ngada ratno ya pendu atat ru ya ka ong utrai. Kabasusi kalong labu jika mau katkum ke kitab Ar Chronicle kalanong kabalay pun riu kadekat kabasan bat kaban riu. Ujeho yakim ulale yakata kabasniu hakmat utrai ublay jong u Nebuchadnezzar usim Babylon lawan ki banyale ya u badai hausnam sanspa prapunyo BC katkum ka history la penjat shisndan ya kan nongba Jerusalem ka temple ka beitanat ya ka bala thau da Solomon la penpra ya ka la thang ya ka bat la peniap ya ki babun bat ki katu kani ki samla la rimrau sha kari Babylon
labu jika maru haki kitab RKCM kelenong kebarusan. Shwa bangan pengkut, kalong ru ka khobor na kamta ka jaj ben riu ka jongi. Chronicle kelenong kebahinyo ka khot ka saw ka ong. Lada ki briu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga ken penrek yaladi bat ken duai bat ken wat ya ka khmat jonga bat ken phaino na kelenti baman jongki komta tingan snow na beneng bat ngan map iki pop jongki bat ngan pengkhia ya kari jongki. Dai boble on kurku ya pilang baro nam ta ka brom jong blai. Amen. Nginget ki khubor kilong ki basyai kat kong ka Bible batu ai ba uble en kurku ya pi baro sngop hawa klet ru ban share ya kini ki khubor sha ki paralok jong pi ba ru kumjo ban subscribe kenang mapinyo ek jingtep ne notification man kapor kaburam ba ka jingu ngi Aisha uble. Amen.